Shubor nagaslem jong udongsan Hima. Ka Woodland Hospital ne kasengi ka santrik urampang ar hajar arpoi kala penlong ya kejing ai Injek ikenong trai ka hospital banyada na kejing pang covid khat khandai habakran badunong san Hima kenong penya jong kani ka hospital kala itu bakani kadai kasin jam ka ba nengkong ba ka hospital kala le banyada na kani kejing pang susu ula kenduru ikipat ba kajala ba kimdai banting nisme Hanrei banwan chakamat panya trailang kenang banyada na kejing sapriang jong kane ka klam. There's nothing, I don't feel anything. Everything is fine. Okay. Same to me also. No side effect, nothing. I feel good. Ngilap baik, ngilap baik nilai A ni buah Woodland. Benta around 10:45. From 10:45 AM we have started this COVID-19 injection and also kamdan A kan ka side effect adu mentang ngila ada kumba No kamdan A ki berkaji yang not di ngira kermen susu mentah sakendet kenang nyawan susu bagi bat ga kerpat bagi pa bro makin ya one man dari injection covid kan undan kan A kerama kan long safe kan A pembaar pengun adu mentah ada ai Some more is still remaining. nang don mentah menang wan susu menang wan mentah menang wan ai di so far kam patton kan kejingja kan bi ka side effect ni kan ya biang ler paro gitu tik lali ala kajong satu badan cepat jawai itu nanti lali ala kajong tengi ruang ni regi staff pedandang tai dan bohan sara nang tanah bosi jinja sukin sawan lawan banyak step lagi diklai injection kla dan sufficient room nang reklami kim dan problem